Yes, nkuko mubibona rero ahangaha akaba ari kuri stade Amahoro i Remera. Iyi ngiyi akaba ari stade mpuzamahanga, stade ikomeye cyane. Yari yakiriye umukino wahuzaga ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'ikipe ya Nigeria, ikipe ya Super Eagles yo mu gihugu cya Nigeria. Ni umukino wa qualification wo gushaka tike y'igikombe yo kujya gukina igikombe cy'isi. Ikipe ya Nigeria rero ikaba itahanye insinzi kabisa, ikaba itahanye amanota yayo 3 meza cyane ku bitego byayo byiza 2 yatsinze ibimerita neza cyane. Ikipe ya Super Eagles ya Nigeria ni ikipe yaje gukina uyu mukino mu gihugu cy'u Rwanda iri hejuru cyane ko ni ikipe yari yamanuye abakinnyi bakomeye cyane guturuka ku bakina ku mugabane w'Uburayi. Ikipe yari ifite abakinnyi bakomeye cyane bakina ku mugabane w'Uburayi, abasore kabisa bagera kuri 3 bafashije ikipe ya Nigeria gutsinda iyi match. Yari match ikomeye cyane, yari match y'umuriro ku buryo wabonaga ko ku ruhande rw'ikipe y'Amavubi abo basore kabisa bakinira ikipe y'igihugu Amavubi bari bagowe kabisa, wabonaga ko bari gukina n'abakinnyi b'abatekinisiye babarusha imbaraga yabo amacenga yabo iki byose, wabonaga ko kabisa ari bya bindi babwira umuntu ngo icara wige. Ikipe y'igihugu Amavubi ni shot imwe on target yatewe n'uwitwa Gilbert Barafunda, abandi bafataga umupira bagasanga rwose abo basore ba Super Eagles bari hejuru cyane bakabamira, bigatuma batabasha gutera mu izamu ry'ikipe ya Nigeria. Twajya kureba rero tukareba ku ruhande rw'umutoza Adil Amrouche, ni umutoza mushya waje afata iyi kipe akomeza gukina iyi mikino yo gushaka igikombe cy'itike cyo gushaka itike yo kujya gukinira igikombe cy'isi. Ariko nanone n'umutoza wafashe ikipe aza nawe gutangira gushyiramo izi tekinike nshyashya, cyane ko umutoza wari uherutse we yari amaze kumenyera imikinire y'abakinnyi kabisa, yarabamaranye iminsi, yari amaze kumenya uburyo ashobora kwandika ikipe ikaba yajya kuba yahangana. Kuri uyu munsi rero umutoza Adil Amrouche byaje kuba bimugora cyane, kuko wabonaga ko bimwe mu byemezo yagendaga afata nk'uburyo yarinyaga ikipe, uburyo yasimbuzaga, wabonaga yuko atari ibintu biri tactique. Nk'umuntu rero urebera ku ruhande kinyamupira yabibonye neza cyane ko rwose umutoza ataramenya abakinnyi neza, nabyo biri muri bimwe mu byatumye ikipe ya Nigeria ikomeza kudomina mu buryo bukomeye cyane. Ikipe ya Nigeria rero iyo yarwanye no gutsinda kare kandi koko irabikora, hanyuma igice cya kabiri urebye irimo iradefanda, so bituma ikipe y'igihugu Amavubi ibura equilibre, iza kuhatakariza amanota 3 ku bitego 2 batsinzwe n'umusore w'umuhanga cyane ukina ku mugabane w'Uburayi bita Osman, umusore w'umuhanga cyane ukina ku mugabane w'Uburayi, niwe waje kuvuga ati rwose njyewe hano mu Rwanda ngomba gukora itandukaniro nkabereka ko nyina ku mugabane w'Uburayi ntari uwa hano, abaterekamo ibitego 2 byiza cyane bihesheje intsinzi ikipe ya Super Eagles ya Nigeria. Ubwo rero abantu bose kabisa barumirwa. Ubwo rero abo mubona akaba ari abafana bari batashye, ubona ko nabo bagenda communication ari nkeya, kuko buriya ambiance y'abafana kanini uyibona ariko ikipe yatsinze. Ko rero ikipe y'Amavubi yatsinzwe nta muntu n'umwe wari ubyishimiye, wabonye ko abari bitabiriye uyu mukino batangiye gusohoka match isigaje iminota 10 yose kugira ngo irangire. Abafana bari bamaze gutangira gusohoka bitahira, babona yuko rwose Amavubi byanze. Nuko muko rero birangira ikipe ya Nigeria ihanyuranye umucyo, itsinda ibitego 2 byayo bihesheje intsinzi, ndetse no gukomeza neza cyane izamuka isatira mu myanya ya mbere. Mbabwira ko iri tsinda rya D u Rwanda nirwo rwari ruriyoboye n'amanota 7,
Etoile runganya andi makipe abiri nayo yari afite amanota 7 ariko ubwo tugiye kureba muri resulta zabereye ahandi ku bindi bibuga kuko impande hirya no hino imikino nk'ingi yari iri kuba hari n'ibindi bihugu byari byahuye ushobora gusanga wenda u Rwanda ruraye nko ku mwanya wa 3 bitewe n'uko rwo tayari ubu ngubu rwamaze gutakaza amanota 3 ahangaha. Ubwo rero reka tubashimire cyane abantu mudukurikirana kuri The Public Sport, mukomeze mukore subscribe mukanda share like kugira ngo dukomeze tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umusoro bitandukanye. Ubwo rero nakagaruka mu minsi mike cyane ni kwa kabiri I think tariki 25 z'ukwa gatatu 2025 turaba turi ku wundi mukino ukomeye cyane uzahuza ikipe ya Lesotho ndetse n'Amavubi. Umukino nawo uzabera hano kuri stade Amahoro i Remera. Ubwo rero tumaze gukora subscribe kugira ngo tuzakomeze tubana muri iyo mikino igiye itandukanye. Turabakunda cyane, Uwiteka bishimire, amahoro y'Imana akomeze abane namwe.